Allah Taalam bekер эле адал кылып берген жок. Биздин пайдабыз үчүн адал кылып берди. Bekер эле Allah Taala арам кылып койгон жок. Биздин зыяныбызга Allah Taalam райымдуулук кылып ошого барбаса экен, бул арак ичпесе экен, бул арам кылып койду Allah Taala. Эмне үчүн? Буга зыян, бу дүйнөдө дагы зыян, ахиретте дагы зыян. Бул ушактаба деп бекер арам кылган жок кыйбатты. Жаланы бекер арам кылган жок. Кумар ойногонду бекер арам кылган жок. Гаргаганды бекер арам кылган жок. Ушактаганды бекер арам кылган жок. Жалган сүйлөгөндү бекер арам кылган жок. Allah Taala бекер арам кылган жок. Эмне үчүн? Allah Taala бизге боорукер, бизге райымдуу. Ушуну зыяны дүйнөдө дагы тартат, кабырда дагы тартат, ахиретте дагы тартат. Ошон үчүн бул арам кылып койду Allah Taala, ошо зыян тартпас экен деп. Бул болсо Allah Taalaга эч кандай кажети жок. Биздин ибадатыбыздын Allah Taalaga кереги жок. Allah биздин ибадатыбызга муктаж эмес. Биздин намазыбызга, орозобузга, биздин шүгүрүбүзгө, биздин зикирибизге, биздин дуабызга, биздин кайрымдуулугубузга, биздин ажылыгыбызга, биздин курбандык чалуубузга, биздин Куран окуганыбызга Алланын эч кандай муктаждыгы жок. Бунун пайдасы биз өзүбүз үчүн. Ин ахсантум ли анфусикум. Эгерде силер жакшы иш кылсаңар, жакшы сөз сүйлөсөңөр, пайдасы өзүңөр үчүн. Анын пайдасын сиз өзүңүз аласыз. Дүйнөдө дагы, кабырда дагы, ахиретте дагы. Пайдасын өзүңүз аласыз. Кудай сактасын. Эгерде силер тоңмоюн болсоңор, эгерде силер бузукулук кылсаңар, эгерде силер айны турган болсоңор, эгерде силер уятсыз боло турган болсоңор, намаз окубай турган болсоңор, ороза кармабай турган болсоңор, зекет бербей турган болсоңор, Куран окубай турган болсоңор, тескерисинче Кудай сактасын, зына кыла турган болсоңор, жаман иштерди кыла турган болсоңор, бири-бириңерди каргай турган, ушак менен алек менен боло турган болсоңор, анда карап койгула, лаха ма касабат ва алейха ма иктасабат. Зыянын өзүңөр тартасыңар. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бардыгын зыянын өзүңөр. Демек, урматтуу энелер, эже карындаштар, биринчи сабак ушул: биз Allah Taala'dan жардам сурайлы. Ар бирибиз Allah Taala'dan жардам сурайлы. Эмне жакшылыкты сурайсыз, эмне бакытты сурайсыз, кандай гана бардыгын Алладан сураңыз. Пайгамбарыбыз ушуну үйрөткөн: "Ида саалта фасалилла." Бир нерсе сурасаң, Алладан сура. "Иза стаанта фастаин билла." Жардам сурасаң, Алладан гана жардам сура. Мынакей өмүр сурайсызбы? Алладан сураңыз. Денсаулықты Алладан сураңыз. Амандықты Алладан сураңыз. Бақытты Алладан сураңыз. Ырыскыны Алладан сураңыз. Бу дүйнөнүн канча жакшылыктарын Алладан сураңыз. Жамандыктан пана тилесеңиз, аны да Алладан сураңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жамандык десе пана тилеген. Аллахумма инни ауду бика. Аллахумма инни ауду бика минал аджзи вал касали. Алсыздыктан, жалкоолуктан сакта, я Алла. Минал хамми вал хузни. Я Алла, кыжалатчылыктан, кайгыга баткандан сакта. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эмнеден сактанганды дагы сураганды үйрөткөн. Аллахумма инни ауду бика минал бухли. Сараңдыктан сакта дуа кылгыла дейт. Алла Тааланын ачуусунан дейт. Жерде де пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге бир дуа мындай деп үйрөттү. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин. Ya Allah, men senen жакшы иштерди кылганды сураймын. Gün сайын ушуну эрте менен сурайлы. Ya Allah, men senen бүгүн жакшы иштерди кылганды сураймын. Бүгүн ya Allah, men senen жаман иштерди таштаганды сураймын. Бүгүн ya Allah, бейбечараларды жакшы көргөндү сураймын. Мынакей буну жакшы көрүүнү да сураш керек экен. Жакшы иштерди кылганды дагы, ихластуулукту дагы, Алланын ыраазычылыгын дагы, бейишин дагы, Allah Taala'nın dozağından pana da tileş gereken, açusundan da pana tileş gereken, Allah'ın gelen geçirimdülük de soraş gereken, Allah Taala'dan nurlu caşo, baktılı caşo, Allah Taala'dan imandı caşonu soraş gereken. Demek biz bugünkü birinci sabahımız yaratkan Allah Taala'ga muhtaçlığımızı görsöte bileyli, jana Allah Taala'dan jakşılıklardı sıraylı. Hurmatlı eneler, ece karındaşlar, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bizge kanday ibadatda dağı paygambar, duada dağı paygambar, davatta dağı paygambar. Kantip ibadat kılış gerek, paygambarımız үйrөткөн. Emne kantip dua kılış gerek, paygambarımız bizge imam үйrөткөн. Kantip adamdardı jakşılıkka çakırış gerek, jamanlıktan kaytarış gerek. Sebep biz adamlar menen yaşayız.
Biz el menen yaşayız. Oşonduktan elimiz dağı imandı el olsun. Bazarımız imandı olsun. Sodagerlerimiz imandı sodager olsun. Eneler, ayallar, kızlar imandı olsun. Erkekler dağı imandı. Jetekçiler dağı imandı. Başçılar dağı imandı. Bardığı egerde imandı olsa, ana imandın berekesini Allah Teala жерден dağı, asmandan dağı, ortağızda dağı açıp koyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Şunun için ne için bu imandın söz aytılına? Ay tuğanlar, kıpınday, egerde adamın yüreğinde iman bolsa, al hiç kaçan dozak'a düşpeydi. Dozak'a tübölüktü kalbaydı. Tübölüktü beyişten orun alar. Demek birincisi inşallah biz Allah Teala'ga şükür keltirip nimetlerin şükür menen kütüp alayla. Allah'ın nimetlerin şükür menen kütüp alayla. Şükürsüzlük şeytanlık. Allah'ın bergenine kaniyet kılayla. Allah Teala'nın bergenine razı olayla. Allah Teala bize kança ömür, kança densoluk, kança akıl, kança ırıskı, kança perzent, kança amandık berdi mi? Razı olayla. Allah Teala'nın bergenine razı olawız. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın bergenine şükür kılawız. Allah Teala'nın bergenine şükür kılawız. Uşunçasına da şükür. Elhamdülillah. La in şekertum la azidannakum. Eğer de sizler Allah'ın nimetine şükür kılsaňar, men köpeytip bere beremin dep Allah Teala özü uada bergen. Özü uada bergen. Demek bizim yaşaýybız şükür menen bolsun toğanlar. Erte menen dagı şükür, geçinde dagı şükür. Erte menen dagı Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı esteyli, geçinde dagı Allah Teala'nı esteyli. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın tarafından jakşılık kelip atawı, biz Allah Teala'nı isteyli. Allah Teala'nın tarafından jakşılık kelip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanga jetkende mınday dua kıldılar degende. Allahumma ma asbaha bi min ni'metin faminka wahdaka la sharika lak falakal hamd ve lakash şükür. Allahumma ma asbaha bi min ni'metin. Ya Allah, men şu tanga jettim. Kanday gana nimet menen bolbosun. Faminka wahdaka. Senin gana uşul nimet geldi. Tanga jetkende qaysı bugün qarap saharlap turduңuz bu? Yüreğiniz жақсы soğuk atau? Bu Allah'dan. Bugün saharlap gözünüz жақсы eleştip atau? Allah'dan. Kulağınız жақсы ele uğup atau? Bu Allah'dan. Tiliniz жақсы ele söylep atau? Allah'dan. Bardık mınake adamdın denesinde 360 muğun müçö var. Bunu Peygamberimiz aytkan. Adamdın balası, adam balasının denesinde her birinde 360 muğun müçö var. Gün sayın uşuğu her birine sadaka veriş gerek eken. Allah Teala elhamdülillah uşu çıpalağım işte atat. Bardığı жазылып жağılıp bu özünçe şükür. Oң kolunuz, oң barmağınız özünçe şükür. Sol barmağınız özünçe şükür. Oң gözünüzge özünçe şükür. Sol gözünüzge özünçe şükür. Oң kulağınızga özünçe şükür. Mege özünçe şükür. Baş oru yok bu özünçe şükür. Aşkazanга özünçe şükür. Boğurga özünçe şükür. Beyreke özünçe şükür. Öpkege özünçe şükür. Putqa özünçe şükür. Bardığına özünçe şükür. 360 adam balasında. Bir ay bay adamga 360 so'mda sadaka kılıp koygon. Hiç kanday kıyın dele emes. Birok her bir adamga le bu 360 so'm gün sayın le sadaka vergenge mümkünçülük yok. Peygamberimiz ne de koydu? Subhanallah sadaka, elhamdülillah sadaka, Allahu Akbar sadaka, la ilahe illallah sadaka, жақсы söz sadaka, jılmayıp uçaraşıp koyup sadaka, biröge jol görsetip koyup sadaka, biröge boyumun götörüp koysanız sadaka, jardan berip koysanız sadaka, uşunun bar жақшылыкка çakırıp koysanız sadaka, jamantan kaytarıp koysanız sadaka, uşunça jеңил kılıp koydu. Her bir namazdan keyinle bizdeki 100 jolu bolot eken. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Akbar 33'ten aytsakçı, peşinde, asırda, şammaga jetsek, bardığını aytıp koyot ekenbiz. Demek sadaka berip koyot ekenbiz.